Guverinoma y'u Rwanda yamaganye ibiro bya komiseri mukuru w'umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu Volker Turk byashinje ingabo z'u Rwanda uruhare mu bwicanyi buvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iki kiganiro cyacu turaza no gusobanukirwa umutwe wa Sevari na FDLR bibarizwa muri Kongo birwanya leta y'u Rwanda. Ni mu gihe kandi Australia yiyunze ku bihugu bizashyigikira ubwigenge bwa Palestine mu nteko ya rusange ya Loni, nyuma y'uko Ubufaransa buherutse gutangaza ko mu nteko rusange ya Loni iteganyijwe kubera i New York muri Nzeri 2025 buzatangaza ko bushyigikiye umugambi wo kwigenga wa Palestine. Australia nayo yiyunze kuri iki gihugu cyo mu Burayi. Ibi byose tugiye kubigarukaho muri iki kiganiro. Njye muri kumvanirwa Ndorimana Alexis, muhawe ikaze. Guverinoma y'u Rwanda yamaganye ibiro bya komiseri mukuru w'umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu Volker Turk byashinje ingabo z'u Rwanda uruhare mu bwicanyi buvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tariki ya 6 Kanama 2025. Ibi biro bizwi nka OHCHR byatangaje ko umutwe witwaje intwaro wa M23 ushyigikiwe n'abagize ingabo z'u Rwanda hagati ya tariki ya 9 n'iya 21 Nyakanga wishe abaturage bagera kuri 319 mu midugudu ine yo muri teritwari ya Rutshuru. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane kuri uyu wa 11 Kanama yagaragaje ko ibi birego n'abimenyetso bifitiwe bidakwiriye ndetse binatuma icyizere OHCHR ifitiwe gishidikanywa uburyo ishakishamo amakuru nabwo bukibazwaho. Yakomeje igira iti gushyira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri ibi birego hashingiwe ku mpamvu zitumvikana ntabwo bikwiye kandi bituma icyizere cya OHCHR n'uburyo ikoresha bishidikanywaho. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare Koloneli Wiringoma nawe yamaganye ibi birego agira ati nta nubwo dushobora kubaga inkoko cyangwa ihene y'umunyekongo. Turi ingabo z'abaturage kandi nibo dukorera. Ubuzima bw'umuturage turabwubaha, tumena amaraso yacu kugira ngo dutabare tunarinda abaturage. OHCHR ishinja ingabo z'u Rwanda uruhare muri ubu bwicanyi mu gihe iki gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri muri gahunda yo gukemura amakimbirane bifitanye hashingiwe ku masezerano y'amahoro byasinye tariki ya 27 Kamena 2025. Ni mu gihe kandi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC M23 byumvikanye ko bizagirana ibiganiro bigamije kugera ku masezerano y'amahoro hashingiwe ku mahame ngenderwaho byasinyiye muri Katari tariki ya 19 Nyakanga. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko ibirego bya OHCHR bishobora guhungabanya gahunda y'amahoro yo gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagendewe ku makuru y'ibihuha. Tariki ya 25 Nyakanga 2025 ihuriro ryitwa Sevari rivuga ko rigizwe n'abagizweho ingaruka n'icyo bita ubushotoranyi bw'u Rwanda ryatangaje ko M23 iherutse kwica abantu barenga 200 mu buryo bubabaje muri grupoma ya Binza iherereye muri teritwari ya Rutshuru. Nyuma y'iminsi 6 ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko mu ntangiriro z'uko kwezi umutwe witwaje intwaro wa M23 wishe abantu 169 barimo abahinzi b'abahutu bicishwa imihoro n'imbunda. Tariki ya 6 Kanama kandi uyu muryango watangaje ko M23 yishe abasivili 319 hagati ya tariki ya 9 n'iya 21 Nyakanga mu midugudu ine yo muri teritwari ya Rutshuru barimo abagore 48 n'abana 19. Umuryango African Fact uharanira gutangaza amakuru y'ukuri wabajije perezida wa Sevari Patience Komayombi niba ari we wahaye BCNUDH amakuru yibanze ku bwicanyi buvuga. Asubiza ati yego, twabatungiye urutoki badusaba kubahuza n'abantu bari. Ibyo twatangaje ni 80% kuko abantu bakomeje kwicwa muri Binza kugeza uyu munsi. Komayombi yasabwe urutonde rw'abantu bishwe asubiza ko atararubona bitewe n'uko abarwanyi ba M23 aribo bagenzura Binza. Sevari nayo ntiri hafi ya Rutshuru kuko ibiro byayo biherereye mu mujyi wa Beni mu ntera y'ibirometero bigera kuri 300. Hari amafoto make agaragaramo imirambo Komayombi yari afite yoherereje uyu muryango bigaragara ko harimo imirambo y'abantu 13 barimo abagabo 11 ndetse n'abagore 2. Sevari igizwe n'abandi. Ihuriro Sevari ryashinzwe n'abavuga ko baharanira uburenganzira bw'abahutu muri teritwari ya Rutshuru mu ntangiriro za 2023. Akenshi mu matangazo yaryo rigaragaza ko abanyekongo b'abatutsi bateye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ko bafite umugambi wo kwica abahasanzwe kugira ngo bature ku butaka bwabo. Umwe mu banyamuryango b'imena b'iri huriro Heritier Donald Gashengu ni umuvugizi w'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro rya Nyatura CMS ugizwe n'abarwanyi b'abahutu bakomoka muri Rutshuru na Masisi. Nyatura ni ihuriro ryashinzwe na FDLR mu 2010 kugira ngo ijye yifashishwa nk'izindi mbaraga. Nyatura n'indi mitwe igizwe n'abahutu APCLS bihuje ingengabitekerezo yo kwanga abatutsi aho bava bakagera. Abarwanyi b'iyi mitwe bakoresha cyane Igiswahili. Theonest Bahati Gakuru
na Bartolomeo Sibomana nabo ni abanyamuryango ba Seval. Muri Nzeri 2024 leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yabashiriyeho impapuro zo kubata muri yombi ibashinja ibyaha birimo ubwicanyi, gushimuta n'iyicarubozo bakoranye na Jean Claude Habyarimana uzwi nka Jules Mulumba, akaba umwe mu bakomeye muri Nyatura CMS. Icyemezo gishakisha Gakuru na Sibomana cyasohowe icyo gihe n'ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. African Fact yabonye kopi yacyo. Koma yombi yatangaje ko Gakuru yigeze kuba umunyamabanga nshingwabikorwa wa Seval ariko ngo yareguye. Yihakanye kandi Gashengu ndetse na Sibomana ati ntibigeze baba abanyamuryango ba Seval, ariko kubera ko ibikorwa byacu ari ibya bose ntawe twabuza kubyitabira. Amashusho n'amafoto byabonwe n'uyu muryango bigaragaza ko aba bose ari abanyamuryango b'iri huriro. Nubwo Koma yombi abihakana, nka Gashegu byumvikanye kenshi avugira iri huriro. Akanama k'urubyiruko muri Rucuru kazwi nka CTGR nako tariki ya 3 Kanama kasohoye itangazo gashinja M23 kwica abantu 296 muri Binza. Iri tangazo ryashyizweho umukono na perezida wako Patience Twizere Sebashitsi. CTGR na Seval bikorana bya hafi kuko mu mwaka ushize aya mahuriro yombi yahurije abanyamuryango bayo mu mujyi wa Goma asaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukuriraho ibihano Jules Mulumba n'umukozi wa Nyatura CMS Dominique Kamanzi Ndaruhutse alias Dom. FDLR na Nyatura CMS byagiye kwisuganyiriza muri Binza kuva mu mpera za Mutarama ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma. Aho niho bitegurira ibitero bikanashakira imibereho kuko birahinga bigasoresha abaturage bikanacuruza. Abaturage muri Binza basobanuye ko iyo abarwanyi ba FDLR na Nyatura CMS bagiye mu masambu baba bambaye imyambaro ya gisivili ariko bafite intwaro. Kubatandukanya n'abaturage biragoye. Muri iki gihe FDLR na Nyatura CMS birashinjwa kwica abaturage cyekaho gukorana na M23 bikabangiriza umutungo. Urugero rwa vuba ni urw'inzu zigera kuri 20 iyi mitwe yerutse gutwika mu gace ka Kizimba gaherereye muri Rucuru tariki ya 10 Nyakanga. M23 imaze iminsi ihanganye na FDLR na Nyatura mu bice bitandukanye bya Rucuru. Mu gihe kandi nyuma y'uko Ubufaransa buherutse gutangaza ko mu nteko rusange ya Loni iteganyijwe kubera New York muri Nzeri 2025 buzatangaza ko bushyigikiye umugambi wo kwigenga wa Palestine. Australia nayo yiyunze kuri iki gihugu cyo mu Burayi. Minisitiri w'intebe wa Australia Anthony Albanese yavuze ko iki gihugu cye gishyigikiye ko Palestine imaze imyaka gahishyi ihanganye na Israel igomba kugirwa igihugu. Ni icyemezo gikomeye gushyira igitutu kuri Israel n'ibihugu biyishyigikiye birangajwe imbere na Amerika, cyane cyane ku Bwongereza na Canada nabyo biherutse kwemeza ko bishyigikiye ko hashyirwaho leta ya Palestine. Minisitiri w'intebe wa Australia Anthony Albanese yagize ati Australia izemeza leta ya Palestine mu nteko rusange ya Loni izaba ibaye ku nshuro yayo ya 80 iteganyijwe muri Nzeri. Ni uburyo bwo gutanga umusanzu mu gushaka amahoro binyuze mu gushaka igisubizo kinyuze mu gushyiraho ibihugu bibiri, guhagarika intambara muri Gaza no kurekura abashimuswe. Nyuma y'inama y'abaminisitiri, Albanese yavuze ko yafashe icyemezo ishingiye ku busabe bw'ubuyobozi bwa Palestine bwijeje abikanipera ko umutwe wa Hamas itazahabwa umwanya mu gihe Palestine yaba yemejwe nk'igihugu. Yakomeje agira ati gushyiraho ibihugu bibiri nibwo buryo butanga icyizere mu guca burundu ubugizi bwa nabi bumaze igihe bwarimakajwe mu burasirazuba bwo hagati. Bizahagarika intambara kandi binashyira iherezo ku bibazo byo kubaho nabi ko muri Gaza bagiye kwicwa n'inzara. Albanese kandi yavuze ko kuwa 8 Kanama 2025 yanateye intambwe aganira na mugenzi we wa Israel Benjamin Netanyahu amubwira ko hakenewe igisubizo gishingiwe kuri politike aho gushakira igisubizo mu ntambara. Mu cyumweru gishize kandi Australia yanenze yivuye inyuma umugambi wa Israel wo kwigarurira Gaza ikayigenzurisha ingufu za gisirikare. Albanese yavuze ko icyemezo cyo kwemera leta ya Palestine cyanaturutse ku buryo Netanyahu yimye amatwi abantu bose bamusabaga kutijandika mu byaha by'intambara muri Gaza. Yakomeje agira ati guverinoma ya Netanyahu ishaka kuburizamo uburyo bwo gushyiraho ibihugu bibiri binyuze mu kwihutira gushaka kwigabiza no kwigarurira ibice bya Palestine. Albanese yashimangiye ko Palestine yiyemeje guhindura uburyo bw'imiyoborere igashyira imbere demokarasi, hakimakaza uburyo bw'amatora no kwima umwanya Hamas igihe igenzura Gaza.